tokma tuima se salbaro accident haikaba malkhung mothornai rok accident mani joya obahanya party mungkha khwai basaibari sogriya kamini taku Biswajit Debrma lai thangnai 26/10/2023 salmari salo basaibari laharo ganao bachai tongmani jorawono opo sarkar mungoi auto malkhung mothornai asumsa thutai rokhaikya speed ke phaiye obahanya tabo sa khamnogo Agartala sa khamnogo kalainani nangkha taku Biswajit Debrma obahanya belai kheno nukhungni ngoi joton jati gutiro wana laijak tabo taku Biswajit Debrma no mwthangui narwgui maliya obahanya swngchar no yakarwi thangnani nangkha taku Biswajit Debrma obahanya nukhungni jotono kha khamjak obahanya chai nangui totra laya mokolni mukti jotono khlaijak jati gutiro obahanya koktoma kasai phaikya khwai basaibarini party mung taku Biswajit Debrma obahanya tam kok saka khanaina di DD report nokbar Biswajit bahai ke thika kija sungna sagra gare अब तो खबर मा था प्रेसिडेंट के आनो खबर बर बासाइबारि नि आनि जरा कोन बि आयम धुनि आनो खबर मान परे आनो अबन जे सागा जे आनो सर Biswajit Debrma no kaisa malkhung auto khai thutai ni thika ene आनो सा angkai Biswajit ani aku khasuksa belai maya gananggo belai epit party ni bo samung sampai tango angkai bodhimoi tongmani jorao rong saito phaioi auto malkhung phaioi je thutai ri phaike sini Biswajit baino aboni pore bo logi logi na khobor mangkha aro thangai waisai paka pillar thangoi je deren tongmani o kunao thangoi nangoi kha ne ang khobor mangkha boni yak rok osak rok bokrok rogo belai dukku mangkha